A sopra de sa Sardegna a condizione de chelu prevalentemente in uilu chin precipitazione debiles e dae isoladas a attrettos, pintas a carattere de rovescio temporale in sa banda occidentale in sa segunda parte de su die. Ventor debiles o moderados de sa banda occidentale e nord-occidentale in importiu in sa zona centrale de sa die, attrettos fortes da sa banda occidentale e nord-occidentale in sas costas de su Gauesusu e in cussas de sud-occidentales. Marer meda movidos o abullottado attrettos, movidus in sa banda tirrenica. Temperaturas mínimas stazionarias, Casteddu 11, Tattari 8, Nucoro 6, Aristanis 9. Temperaturas máximas in calu ligeru o moderatu, Casteddu deghe 8, Tattari 2, Nucoro 9, Aristanis 20.